Diupani along arona lua vepin pensi ita kasela masai klempomla. Hanjang lang solong truck humni ka chetong. Kivang janing kanapan corona ke so kangdang je berta WHO pen kapangda. Kardom pini karbiang long life adap abirta long pen nilisami jirbon kilingpi. Nonarjuik tha birtang ton pen. Lakhain ko rapli Diopani MSC constituency ke parlu along ke do long krip li so se ita kaselam industry tum kenang jia ronalo mate Karbiang Long Autonomous Council pen thangna ron ave pin pen ita se mar bom pusi anti corruption and youth power of Assam Amaipu Chitra Borua pen pachini Diopani MSC constituency ke parlu along ke do long krip li so se ita kaselam industry aronalo doma ave mapu kachini jia phanpura ACY PMI pu Chitra Borua pen RTI lu jokdamlo Bangso RTI lu ke joga teng pen kedam tang phaikuni ni phain kora phorni ACY PMI pu Chitra Borua adimalong an pale damsi tardip damlo Lasohud long krip li ita bheta mate bricks industry ang bongpen ke thomansi alu du chot lapen kaprek long kre se adimalong bangke isinata aronalu ave pin pensi klembom pusi pachini po আপোনাৰ এনেকুৱা লগ কৰা নাই তেওঁলোকৰ লগত আজি আপোনাৰ ফোনৰ বাৰ্তা দি তেওঁলোকৰ কথা পতা হৈছিল তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰচেছটো চলি আছে কাগজৰ কোনো নথিপত্ৰ নাই তে আপুনি যেতিয়া ফোনৰ যোগেদি যে স্বত্বাধিকাৰীৰ লগত যে পাতিছিলে যে কাগজ পত্ৰবোৰ নাই বুলি কওঁতে তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে তেওঁলোকে কৈছে প্ৰচেছত চলি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত নাই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰ আপোনালোকে জানে নেকি ভাড়াটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে প্ৰায় আপোনাৰ 2-3 বছৰ হ'ল নেকি তেওঁলোকে 2-3 বছৰ কোনো কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ চলিবলৈ কোনে ইয়াৰ অনুমতি দিলে এইটো কাৰ ছত্ৰছায়াত চলি আছে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁৰ ছত্ৰছায়াত কাৰ চলি আছে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ লেকিন মাতামত তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি পোৱা নাই Lapuson thang aronalo ave pin pen Karbiang Long along ajir ding krip pen rat la pen Karbiang Long Autonomous Council atama phan palusi claim tam bomlo Jongpon me aronalo ka vela ke Soni Raj Avika he hui hanlo Lasila son thang arona lo ave pin pen lapuson kapaklem dun bom lake isi manghume me alam pusi ninje ponthu लोग का भाटा में है कि नहीं मेडिकल फैसिलिटी कुछ ऐसे इमरजेंसी कुछ एक्सीडेंटली हो जाने से तो थोड़ा मोड़ा दवाई रखते हैं हम लोग क्या क्या दवाई रखता है हल्का जुकाम बुखार उखार का थोड़ा सा दूसरा एक्सीडेंटली हो जाने से डॉक्टर के पास भागना पड़ता है और इमरजेंसी होने से डॉक्टर के पास भागना पड़ता है डॉक्टर के पास भागना है आप लोग का मैडम आता है कि नहीं यहाँ पे आते हैं ना ऐसे घर कहाँ है उसका बिहार यहाँ पे कहाँ रहता है यहीं पर रहते हैं Lasi arona lo ka ve pin pen ita ka se marbo matuma phan prabchin pen industrial sai campaign adimalong hungri damsi tarlip dam nang jila pen arona lo ka ve tum ana phana bangke ingha ponang ji pusi ninje pon যি সমূহ নথিপত্ৰ তেওঁলোকে জমা দিব লাগিছিল ভাটাসমূহে তেওঁলোকে ভাটাসমূহে কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰ জমা দিয়া নাই আপোনাৰ প্ৰথমত দিব লাগিছিল এক নম্বৰত NOC ফৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তাৰপিছত দ্বিতীয়তে তেওঁ দিব লাগিছিল NOC অফ আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ বৰ্ড NOC অফ ইছ্যু লেণ্ড NOC অফ আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ KAC এণ্ড কেছ অফ লেণ্ড আপোনাৰ 5 নম্বৰত আছে MSME ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ এই নথিপত্ৰ নাই আমি জনামতে দি আৰু তেওঁলোকে এটা কি কৰিছে তেওঁলোকে আপোনাৰ প্ৰায় 200 মিটাৰ নহবই চাগে স্কুল আপোনাৰ LP স্কুল আৰু ME স্কুল আছে দুটাকে তেওঁলোকে ME স্কুল আৰু LP স্কুলৰ সন্মুখতে তেওঁ ভাটাসমূহ খুলিবলৈ কেনে ধৰণৰ আৰু কাৰ ছত্ৰছায়াত আপোনাৰ অনুমতি পালে এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমি বুজি পোৱা নাই Bokajan pen anantera Karbiang Long live Bokajan police station angkang national highway thomke brasir kep atuwar pi hanjang lang sopen paklang so dakalong kidam tang phai kuni ni phai kora pli ajojirlo por phai simalom truck humni ang bong kachetong Birta ke long dona tengke tuwara rai long kapasang kok ihum NL01A 3923 Sangtia Trakapan ihum AS04BC 1974 LPA truck Golagha Pendimapur ke dam boma truck bang kapatong derajok truck humnita hidiajo konglong ruilo Bangso Birta Bokajan police atum long si adimalong an pale dulo Police atum pen kapachini ponatengke truck kache tongahut arenga hu ke sonang dulo Bonta kithi ke jangabang abelang pusi pachini pon hala pukache tonga truck humnia phanta ingthursi Bokajan police station along an ponlo
truck driver pen kache thana tengke hidia jo hunmilan pen kangting thiba jok kapasang kok sang ti truck aphan theklong le det pusi nje pon lapen handyman ana thusi ketong ajok kopai ke me apranan ke jok lo puta chithan pon bokajan pen ananterang karbiano live Pirthedang pelong corona ke swavur pen lak amuluk apran ke dam nangang bong ke bang ji surihini rain ko rahinia ningkan kupi ko sonpo bang so puta KAL Adap Abirta nanglitum arjuik tha non ke bang ji surihini rain ko rahinia ningkan there pochi kluang bong an kaphere dame me corona ke swavur gangdang pon thujia Abirta World Health Organization hin pen pachata pontanglo Bangso kapacetak pona Abirta tengke lak troxia mulu kapai bangso corona ke swavur pen apran ke namjia Abirta puthot klang ponro WHO tumpen kapachini pontho Abirta teng pulote isi kaphere da meme sonsi manlo sumindara dang piang bong pen det phoke brahini phan kachirok tok pen ke do ke thak ponang jia Abirta WHO hin pen pachini ponlo Jasemet non kang samnang kilia porhut Middle Asia la pen Europe mate det hinia long corona ke swavur kaphere da meme Abirta World Health Organization atum pen pachini pondo European adera long laking kora hinia mulu kapai corona vur pen apran ke dam je Abirta pachetak pondo nona puru nang ke tong ponji corona third wave nang ke tong long kaphere da meme ang thek World Health Organization atum pen paklang pon therapy ning ko aparman Australia dera long lockdown aparman pangdak pontang lo World Health Organization atum pen kachuning riponalam the lapuson hello apor pader de pin pen imprim kachipidun erjia phan kadu kave adera mulu kaphan chuning ripa dupon International Desk Report Karbiano Live Kidam tang phaikuni ni phain ko rapor ni hidipi pathuak lamalong karitang jang at memorial amen pen football kapathu kapang chengpon Karbi Anglong Youth Development Committee tumpen chepatir piponsi kidam tang phaikuni ni phain ko rapor ni hidipi pathuak lamalong jang at memorial amen pen football kapathu pangcheng ponlo bangso kapathu pon lake owe kimia tumaphan kapathu hin kangthur poncha phansi padu ponlo lapen bangso long kaddo kave timing koi an chitongdu duka wait chini lo de je non la so eli tunga cm sir sang se ko anne ke paduk je ahomusti tinalong at tok anu sita mene ke the ka tungke natong do ine putek the la si rinai mate di la si a ko pene pinangi a mene kopilo polason adim donai mate ka chari dunji ka khela dunji phansita la si non ahomusti tin sita 10 crore ke pilason thorlo Lasila suka cepat duk ali ke muhet jong dan ili pu elo je non het jong da ili tungke isi result me sendu laske itung all Assam pen sita itung arusu hin football khela ta ili tung Karbi Anglong si haide Bangso Hudabarim PWD Board Chairman Chris Rongphar kachetong dunalong Dipu Golf College Abarim Vice Principal Nubin Terang HDP Sports Association Amaipu Philip Teron Chunbang Kaman Tisu HDP Lems Chairman Samson Inti lapen penang an ke theki dingatum chetong du La so tournament tibiu bangke si dak la local youth mate dak area lom khela pa pache thang nang mate pathek na isi awareness gibi apen la so awareness along ni tum la matha pe si komane memorial men manai ba isi hil jume nai pidun mang nai tu matha si le tu mang sila nili fumen jang eterang ku bikon golo Bangso kapathu ke cheng siarni Hunter FC pen Taradong FC tumang bongsi pathu pondo Bangso hut kapathu port choklim an pathu pon terapita gol kachipi une dera jok tie breaker chitur pondo Bangso hut Taradong FC tum gol pho an tha pondo bonta Hunter FC tumabang gol pli ansi kachevoi dunun chora jok Taradong FC tumabang gol isi pen chipahai pondo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Tangte pine daba birtak la ponsi kang tonik lo dumi thak me kardom